Tashun Salmos 42, lectura tatzeltal. Jun kotan yahmali te Diose. Hichayal betik tes jun Diose. Dios kuun hichon bit ilchi te takin yotane. Te yasle ha yuch tamuk hae. Dios kuun hichiakon tahle belat. Takin kotan tas tohol Dios ha te Dios yuun te kush lehale. Vivan ora yashtalon shan te yahtek ambat tas tohol te Diose. Takal ahkubal ha veel koem yakai te yalel site. Tek alal hich ayon ae. Spisil ora yas hohkobonik. Banti ay te Dios wuune shik. Te bi ora yahnae. Yashtoy shan yakai te vokole. Yashtal takotan te bi ora yakon tabael sok a te ansviniketike. Te yakik bael ta templo yuun Dios. Kapal ta au sven ta yutzil kinal yaik. Sok sven ta yalbeyel vokol te kahvaltike. Mero mukulkin kot yuunik. Biyuun yashpeh kotan. Biyuun te bayel yash ayan kotan. Ha yakon tas maliyel te Diose. Yatokal beishan yutzil skoplal. Ha Dios kuun stukel. Ha stukel te kol taibane kuune. Lombayal yashpeh kotan yakai. Ha yuun bayal yahnaat. Kalal tas kinal muk ha Jordan. Kalal tas witzul Hermon. Sok tas witzul Misar. Yas hak beis ba ta ayel skop tas kubulil centikil. Sok te skop te ba yas chay koel te haetike. Sok tes nohel haetik tikumbil abuune. Kashish tahba. Te kahwal tike yas tikumbon shkushul yotan tak aleltik. Te hoone mahkeh chahba ta kayo ta huhun kubal. Te hoone mahkeh chahba tas koponel Dios. Ha te Dios yak ohbon kushlehale. Yakalbei te Diose. Ha te kol taiwaneh kuune. Biyuun a chayohon ta wotan. Biyuun yakon ta melotan. Sok biswentail te ay vokol tas kab te kontroe shon. Kalal tah bakel koem shkushul te utzinel yuun te kontro take. Spisil ora yas hohkobonik. Banti ay te Dios wuune shik. Biyuun yashpeh kotan. Biyuun bayel yash ayan kotan. Ha yahmali te Diose. Yato kalbe shan yutzil skoplal. Ha Dios kuun stukel. Ha stukel te kol taibane kuune. Dios yakwet bendición yuun te shchul kope.